جرونای کردستانی جا روجاوی کردستانی دما خوش ببینرین هجا ایرو ده گلان 2026 روجا یک شمه همه جواره بلتون دانی ساعت هفتم پیش کش بکن پشتی به ناو بره. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هجا ایروجی امی چند روجاوین سرکه چند بویرین سرکه ین کل روجاوی کردستانی او بالا تباهی گله کرد لسره بو بینرین هجارا پار بکن تکیلدار ویه که گله چراکی هبون روجاوا سرکه یا روجاوی کردستانی کو یک جوان مجارا دیلگرتیانه اما جاری کردن جویه که دست بکن ننوچه از بواره پار بکن مشبر کنها دوان کلیان ده جاری کردن مالباتین دیلگرتیان لناوا باشار قامشتو لقادران او داخوازا دیلگرتیان خوا دکن همه از اکثر برای خواب دم لگل نوچگانم جوانا جمعه لو داری آمده او آگاهیم برفره از جوانا ور بگیرم جوانا دماتا خوش بهم لپشتات خویاد که کو جاری کردن مالباتین دیلگرتیان جبو ورگرتنا آگاهی که ج دیلین خوام کم بونه ام لتا گوهدار دکن لنرینین و گوهدار دکن او پشت رجی تایبت کلداری دیلگرتیان چند پرسن سرکین که هنه خوازم اشتاب کم هره بله سلاف سردار از لنابرا سباجاری قامشتو لجم چار خریا شهیدام ایرو جاره کردن مالبات دیلگرتیان خو پیشاندان لدار فسن تدا بانگا سربس بردان ازارو کن خوین دیلگرتی دکن کو جشر شیخ مقصود هاتن گرتن جشر شیخ مقصود هاتن گرتن جشش چلی دمروف کاره بیجه ایدینها هر کس داکتی قادا و بانگا سربس بردان ازارو کن خود کن مروف دکاره بیجه کو پنج مهن چارنوسا گلک شربانین هزین سوریا ديمقراطي قصده ويكين ان پرستاجنيه بجيجي دنا نديار ايجار روجان مالباتي وان لقادانو خو پیشاندان لدار دخن لغوري لهكرنا بسنه هيچره بيويستكو ايدي حمي گرتي ورن سبيكرنو حمي گرتي ورن بردان لمخابنه و پنجمه در باز بنو حطانها چارنوسا بالصدان شربانين قصده نديار از هناك پیام بگرم مرحبا يا سچابا ديلگرتي ونهال بردان خدينا تبردان خدي ام خوازن جو ابقى شربانين ابقى زاروكي مورن بصا افشار هاي وانا شيبونا بدش بابا زاروكا ما بصا بعد كان حمود قريب بزاروكي خو ام خوازن تخواز يا مش مظلوم عبدي يا مظلوم عبدي شعبي ميا ام خوتا فيجني دا تجي كيشين كي حياه زاروكي من نون ام زاروكي خد كن بري عادي اندركو زاروكورن خدي افشار هاي ما اداره نابي ام كان مش كان تندرا ام زاروكي ما بيني تخواز يا مش مظلوم عبدي ام خوتا فيجني دا او ام يمكن هردو شعبي خدا تخواز يا ما ايش حمو كسيه قوفازارو كابردن بصا والله تهديك شوتي نام شوتي بالقران بصا ما بشكل فهمتن فهم ان شاء الله دنجي وبك هي جي بي وين جيتا خد زباين من وزارو كينا كنا اكثرو كي وين قبلها بافكي وقرتي اري بابي ما قرتي الحب رقايب او شي دهاتن وكا وهات ما قرتن كم صاروكن سينا سيكوركن ان شاء الله وبابي تدمك بله سردار يعني جدما شر شيخ مقصود وككم قوتي دناف دقلك عفريني هنا جحمي باجران قالك دي قرتي دناف دس حكومه دمكيا شامده قرتينا چرن سوان ديار ايجار وجانا مال بدر تكفن خو پیشاندانه دبكو دنيوان بگي جي بي ونديدار ويدي افزارو كنواني ماي دي قرتين ماي دس حکومت آدم کیا شامده ورن بردان لما خابن هر چندین کروجا نجی در کبن دنیا خود گین جهپی وندی دارجی لی حتی نهاجی او گرتی گهین حکومت آدم کیا شامه بالا نبونه و بصدان جوان جهین دنوا گرتی گهین وان داره. بله جوانا از سما جویه که دست بکن هم هر بردان حکومت یا دیلگرتیان هیوین بردان توای دیلگرتیان لنوان بالباتان جی گشتر دبم تشتا کو از خوازم دست بکی آگاهی نشته ور بگیرم اجبر کو از زنم تکیلداری وی که لیکولین انتهانه پرسنتین سر وی که او خستانه تفگیری در دور جهه بو نها حال حاضر اجمارا دیلگرتیان کو هاتنه بردان چقاسن لگور آگاهین تبدس خستیم و هر وها چقاس دیلگرتیم تی چاوریکرین کو دیلگرتیگان دنه کو اوجی دنا و دمین پیش دورم بردان سردار
جدا سبيكافي مجاري ده تايبت اموكا كباروناهي تي في مجارن ديلغرتيان برلي كولين دكن برلي سربي مجاري دخبت انها لغوريكو فرمانداريا هيزن سوريا ديمقراطي قصدي راغهان دبو دغود حكومه دمكيا شامي جمره غوتيه حزار وحفتي ديلغرتيان قصدي نبا غرتيجهن حكومه دمكيا شامي دنا لحال حاضر جروجا لهفكرنا بيستونه تشلا دنابرا قصدي حكومه دمكيا شامي ده حتى روجا ايرو حتاني جروبا بريت سي روجا هات بردان مروف كاربيجا حزار ونوت وبنج ديلغرتي جنابا دسي حكومه دمكيا شامي ده دغرتيجه ودا هاتن بردان حزار ونوت وبنج حب هاتن بردان ايرو رايدار حكومه دمكيا شامي بداخويانيه كي اشكره كرنكو دنابا حفتيا بيد و صد ديلغرتي دن ورن بردان وان داخويانيه خدا غوتيه دبكو اف جروبا بي جروبا داويبا غوتنا دبكو ودمي تواتياكو هجمارا دنابا غرتيجه حكومه دمكيا شامي ده يمايش سيدي بلنترج سيدي زيدتر جبركو ديلغرتين غوتنا بردان جي سردار ام دچن بوانا هدي تدكن اغاهيان جوانجي دغرن دبيجن دنابا غرتيجه حكومه دمكيا شامي ده نتني لحلبي لمن بجيجي قال هر وكيل حماجي قال لك كاس دابا وان غرتيجهان ده هم سيفيل هم عسكري دابا وان غرتيجهان دنا دخوازم في خالجي تايبت ببارفا بكم قال لك كاس القوات بردان حمينا قوه عسكري بون حمينا شربان قصدي بون هن جوان مدني بون سيفيل بون يكون سريا رقايده ما خد قصر حلبيان قصر الشامي جبو تداويين دهاتن قرتن اوجي قرن نافا دي قرتيان وبه جمارش خرب بلندكن نيفي كسن امبيج شربان هيزن سوريا ديمقراطي قصدي حتى هذا نافا قرتيجان حكومه دمكيا شامي دنا وكا كوميغوتي اغاهين هري داويكو رايدار حكومه دمكيا شامي بارفكرن ايرو داني سبه كو داخوياني دانا دبيجن دبكو دنافا حفتيا وريدا سيصد ديلغرتيتن ورن بردان ودمي هجمار هجمارا كو فرماندار غشي هيزن سوريا ديمقراطي قصدي بريس مظلوم عبدي راغهان دبو هجمار جولو زيداتر وهجمارا كو نها ايرو روج بقريان اللي جمال باطي هجمارا فرماندار قصدي دها مزنتره هجمارا كو هاي جاركت زباره بكم حزار ونوتو بيتش كاس هاتنه هن جوان اف قافله كود هاتن اف جروب كو وان سربس بردا هن جوان تايبت جنابا قرتيغان هاتنه درخصن دنابا وان ده شربان يا بيجي هنا ادي هجمارا وان بقشي دقيجه حزار ونوتو بيتش وسيس حبه دجي لغوريا غايان دي حبتيا ورن درخصن اللي جارتي از سردار يعني ايروفان حال بدري بخوجي دردور بينش كسن كو دنافا قرتيجه حكومه دمكيا شامي دبون بري دروش سرو جهات بردان او بخوجي ايرو تبدي نافا في خو بيشانداني بونو دبيجن ام بانغا سربس بردانا هبالين خوي دي القرتي دكن ودبيجن كو دنافا وان قرتيجه عنده هجمار قالك زيده هجمار سيدي زيده ترى اللي بالي حكومه دمكيا شامي دخوازت ريابان دخواني خوره هنا تشتان بشيره جبو ويجي مالبات دي القرتي اصرار دكن كل غوري هف بيمانا بيستونه تشلي حكومه دمكيا شامي تفكره وهف بيمانه لسر عرضه بتجيب جيبك انا خاصمكو قصدي حمي قرتيين خو يعني قرتيجين خو بالا كرنا وحرتش دانا حكومه دمكيا شامي ام بيجن ديل قرتي واني اللي جم قصدي دانا وان جبو يجي بانغوازي تكن كوزارو كن وان دزوترين دمده ورن بردانو جاره كدن بگرن لسر خباتن خو روجانه خو پیشاندان جبو في ارمانجه تل درخصن وبهيدينكو ادي حكومه دمكيا شامي دوالي بله جوانا جمانو چگانا ما جناوا قامشلوم لگل مالباتین دیلگرتیان کو که هر روز چاوا کو چالکیتین درخواستن لکلکوان بو دنگوان رادگینه ایرو جاره کردن جی دنگوان ین مالباتین دیلگرتیان جناوا باشر قامشلوم بمره او بو بینرین هجارا پار وکر مجخواست ام هماجوی که دست پی بکن جوانش بوان آگاهیان ام گله گلک سپاسیات دکن او هیوی دکن وقت آنیزمان دزوترین دمیده اف مالباتین لپشته زاروکن خو پیشوازی بکن مالباتین خوین دیلگرتی آنگو کسی خوین دیلگرتی پیشوازی بکن او به آوای اف مجارا دیلگرتیان ادیم لروشاوی کردستان جی بگشتی چاره سر ببه دوباره گله سپاس بری بینرین هجان و چاگانم جوانا جمعه بو هم تیکلداری جمارا دیلگرتیان هاتیم بردان هم جی دیلگرتیان کوهنا دست حکمت دمکیا شامی ده مانج آگاهی بما او بو بینرین هجارا پار وکر او جبر که مجاره که سرکال روشاوی کردستان یا مخواست هم ام ج روشا دیلگرتیان دست پی بکن جبر که بروجانه مالباتین دیلگرتیان لقادانن او داخوازا بردانا دیلگرتیان خوین که دپیک آنینا چارچوبه پیمانا 29 چلیده دکن
ما خواستم جوی که دست پی بکن او ده نوچه دریسی ده جیم و جاره تکل داریم زمان دایکیه چاوام لگلک باشارین روشاوی کردستان ایرو گل لقادم بون او خواستن مافی زمان دایکی ده دستور سوریه ده ورق قبول کرن هر وکه گوتن پاشگوه کرنا زمان کردی او حلوست نینی ین لهمبری و انکار کرنا گلی کرده او بمپی کرنا ریگزین جیانا هف بشت. جبو ناسکرنا زمان کردی ده دستور سوریه ده هرکس لقادایه و ده خوازا مافی خوی روا دیگه. ده سری ده ماموسته و خواندکارین زانینگه ها روشاوا. لوردان زانین کو زمان سمبولا رومتان نتوی و بنگه هبونه هرگلکیه. لدیری که جی به همان آرمانجی چالک یک بیک هات. د چالکی ده هات گوتن. گلی کرد 15 ساله بزمانی دایک هند با و استراراوی هم سوگر کرنا ما فی زمانی وی زیده تردگا. خلکی تربست بیجی دروشمین بدوزا ناز کرنا زمان کردی برس کرن. یکیتیا پاریزرین باجاری قامش دو حسه کشی لهمبر را کرنا زمان کردی جه تابلویا کشکا دادوری داخونی دان پاریزران دیار کنن که هبونا زمان کردی لکلکا عربی ستاتویا عربی وکی زمانه که فرمی که ناکه لیبل پرنگیا چاندی او زمانیا سوریه به گشتی به تایبتی پاریزگاه حسه کشی نشانده ده. پاریزران دانزانین کو زمان کردی بشک گرینگ جیانا چاندی او جواکیا پاریزگاه حسکیه. هر وکی اشارت بکرین کو پیمانا بستونه چلی ناستامیا جهرنگ از زمان کردی گارانتی کریه او پیوستیا ریزگرتنا لوی مافی جی پشتراس کریه. بگوتنا وان دوی اف ماف نتنه لسر پلکان بمینه لدوی به اشکرهی دسازی او همو دزگین گشتی ده وره پیکانین. لسازیان و جهکارن گشتی جیب با هره هینا زمان کردی لنک زمان عربی لپیشیا سازیان فرمی نهن گیوا جه زمان عربی وک زمان کی فرمی بو دولتا سوریایی زمان هبونا ملتایه زمان جبونا ملتا جیانه تنبونا زمان تنبونا جیانا ملتکیه او دوک تی خوانین د مرسوم سیزداد زمان کردی دبی وک زمان که رسم به زمان که اساس لسر دناوا رنگی سوری ده جی بگره لی گوری تی ناسکرین او مرسوم هاتی درخستن تی بن پیکرین زاگونه و تی بن پیکرین و امو که کسی پاریزر یعنی کسی زاگون د پاریز و زاگون حرکت دکن هبونا زمان کردی نویسان زمان کردی ده همو نام نشان لهمبری سر سازیا دبی ابجی کی حرمت به جی کی بری بینرین هجا دوجمه بواره پاروکر بو تکیلداری اف مجارا راکرنا تابلویا به زمان کردی کل کشکا داده یا لپارزگاه حسکیم لسرویه که جهر کچوبوم حلوست زیده ببون او خلک حسکی بطایبتیم لبرداری کشکا داده یا لحسکی لوربون او دگوتن الا دویل کلکا زمان عربی زمان کردیشیم و که ما فی هری راوا دویل ور وره دالقاندن لحتی انها اف داخوازا وان پیک نهاتیه هری داوی و جاری روسپین عربانیین لپارزگاه حسکی بری خودان ور او خواستن کو لکلکا زمان عربی زمان کردیش لور بمینه مجلس روسپیان به اواک اشکرم جه نوچگانی محمد بادلی را آنی زمان کو سوز خاطیه داینا وان
و لکلکا زمان عربی و زمان کردی جی وره دالقاندن آگاهیم برفراتر نوچگانی محمد بادلیم رادکینه. متأخرة من قبل الموعد باعتبار التفاوض بين الدولة السورية والإدارة الذاتية واصل لمرحلة جيدة. طلب منا بالاستئذان منكم واحنا نستأذن منكم، إذا قلتوا لا طلب منا انه نأجل القارمة لحين الاتفاق، ولا تعلق اي قارمة على القصر العدلي الا باللغة الكردية موجودة. تماشوان هجا ایرو وک انسیاتیو کی جالی روسپین هرمی کو پرسکریکا جبو داینا تابلویا آواهیا دادوری یا باجار حسکی گو بیچاره سرکرین او بوکو لگوری وان دگوت اوی لوحا که بزمان عربی کردی بینن لی اوجی دیاره نچو سری الویدرا کسی کو وی انسیاتیو رابویا اوجی لور مر حاضره هم خیر هاتنه خير خدي له نه ارمان جاوا چی بوج وی انسیاتیو کو تخواست بریو باش ام معيار قربو كمجلس عيان وروس بي حسكي وبرجي عربن ام هاتن جبو برايخ كردا خصتناوان ام وار بسك جبو في قارمه ما قارمه جاهز كرو ما اني ملت هاتن معيار كر بري ساعتك هفالاج ما خصتن جو باجلين ام دولتي ام بقين حلكي فام دقين حلكي باش حلكي رسمي ام بهيفين هون جمر باجلين ام بقين حلكي روكي دروجه ومي قارما خصتنا ملت كردي بكاتي كردي لازم تشيبه وام بهيفين هون ايرو دانا لقين نادا لقين بل ام سباسياوات سباس بلي اف شيورمندي قبيله جبور اكرم محشوش بوكو وك دازانينكو وان دخواسكو مساله برفره نبا نجبو زمان عربي نجبو زمان كردي قلت ما دخواست ام في تابلوي بزمان كردي وعربي دينين داكو هر كس الفيدرا بزمان خو بخوينا ليغو لغوريكو وكا داخواز هاتيه كرنكو اف مساله بيرا وستاندن حتى دا استاجور دا اف برسكريك بيچاره سركرن اف جي وكا انسياتيف جالي روسبين هرمي بو قد خواستن اف مساله بيچاره سركرن برنتني اف سوريا سو هشت بارتي و تفجرين سياسي بداخلين که هفبش بجگریدان زمان کردی اوگوتن پروژه نشتمانی دوی لسر بنگاه شرکاتیا راستین وره آواکرن. لسوریه سو هشت پارتی و تفجرین سیاسی بداخلین که هفبش بالکشاندن لسر گرینگیا زمان کردی او داخواست کرن که اف زمان د دستورا نویا والید وکه فرمی بنگهین وره قبول کرن. هاتا گوتن که زمان کردی ناستمیا نتوی یا گلی کرد او بشکی رسنج پرنگیا چاندیا سوریه پیکتینه. هیزین سیاسی دیار کرن که ناسکرنا زمان کردی لکلکا زمان عربی گفه لیکتیا ولید ناخواه برو واجوه گاوه که گرینگ جبو عدالت همولاتی بون او شرکاتیا راستین ده نافبرا پیک خاتین سوریه ده. هر وها نزکاتیا حکومتا دمکیا راکرنا نویسا کردی لسر تابلو کشکا دادوریا حسک جهات شرمزار کرن. پارتی و تفگران گوتن اف نزیکاتی به روح پرنگیا نتویا سوریه را لحف نای او دبستدما زیدبون آلوزیا دنابرا پیکهاته آنده. داویه هاته گوتن ته پروژه نشتمانی یا جبو سوریه که آرام و دموکراتیک نکاره لسر انکار و درخواستن ورا آوا کرن. جبر ویه که دوی لسر بنگاه ناسکرنا هفبش و شرکاتیا همو گلان پیک وره. هفسروکا دایره تکنین در و الهام احمد درباره پرگال او مدل پرورده یا به زمان کردی ده جاخوی الهام احمد دیار کرد هاتی امضا کردن کرد به زمان خوا پرورده ببن او نقاش ددومن هر وها دازانین کو ده کرد تکوشنا خوا بدومن حتی کو مافی خوای پرورده به زمان دایی که بدز بخن. زمان نه قبول کردن نابه. پرورده مافی پرورده نه قبول کردن نابه و ده سری هر کسی کی دا ده دبستان دا دبه ده مالان دا دبه ده سوکه دا دبه هر دره گوتیه که اف لوی ولاتی تنه عرب دجی جبو چه جویش چه بترسم مثلا ما ترسینه وی چیه که اگر کرده کی بزم مرسوم 13
د درباري كرد هبونا كرد سر آخا سوري هبونا كرد ووك بكاتيك أصيل ججواكا سوري مرسومة كوسا دركت يعني خودي مافا خودي ماف د چرچوا زمان دا جي وك زمان كي نتوي دندري سوري دا بكاتيا كرد بزمان خوم يعني ما في ويك و بكردي پرورده ببینه هيا اف مرسوم في ما في ده كور زاگون ما في مروفان كو هر ملتك دكاره بزمان خو پرورده ببینه دویا دا يعني الكور في ما في يعني في بريار بلا افيا لپاش تمینه يعني اي زاگونا يعني اي مرسومه 13 اردن دبیجن سیستم پرورده گریدای پارێزگه هم و دکارن خسربون خو بپارێزن و بتایبەت هەرێمی کوردی نسبەتە زیده کردن لەگەل پێکهاتەی دیژی هەنە مەسەل تایبەت جیەکی وەک حەسەکێ پارێزگەها حەسەکێ کورد عەرەب سوریان هەنە لەوێ پارێزگەهێ dijîn سیستەما پەروەردەی wê hinek daha ew bê hinek daha taybet bê چما جبر کو ملحف دکریه یک مسئله ای يعني شاهدين باورنامين اي دبستان اي ريفبريا خسر افانا ملحف كريكو مصادقات سر شيد به حتى يعني شرع بخو فيد بي هاد جاري فيا قوتيه خواندن يعني گریدانا خواندنه بسیاست و شخو پیشروجا و ولاتی تاوی بر بوانده بونه و دبه يعني زمان نه قبول کرن نابه پرورده مافی پرورده نه قبول کرن نابه ام وی وصا بزانه بن و اف مجارکی تکوشینه بله یک جپیا مادن آب پشتوانی هری خورت یاج بر روجاوی کردستان جوارگاه شهید رستم جودیا مغموری هات کو لمغموری خواندوان و مامستیان ایریشین لسر زمان کردی بتوندی شهر مزار کرن مامستا و خواندکاران به آوه اشکره گوتن اوی به روش آوه کردستانی ربن ده داخلینی ده هات گوتن که زمان کردی بینگه ناسنامه او چاند گل کرد او به تکوشنا گل روش آوه بوی زمان پروردیم وان آنی زمان که ایریشین سردستکفتین گل کرد به پلان سیاسی تینا آمده کرن او آرمان جه را کرنا زمان کردیه خواندوان و ماموستایان گوتن گل کرد لهمبری وان نزیکاتیان بیدن که نامینن او بانک لگل کرد له هر چار پارچین کردستان او دروی ولات کرن کو پشتگیریا روشاوا بکن هات دیار کرن کو قادا پرورده یا وارگاه شهید رستم جودی مغمور آمده یا ده وار زمان او پرورده ده هر جوره پشتوانی او آلیکاریا روشاوی کردستانی بکن دداویه ده گوتن او همو پرتوکین خوین زمان کردی ین کو هاتنه نوشن کرن دیاری کمیته پرورده یا روش آوای کردستانی دیکن جبر و دخوازن زمان می بوی زمان پرورده جارک دن جهاله راکن لهم زمان او رومت اخوال سر جنین لباجار زرگان جبو ناسکرنا یپجی به آوای فرمی دناوا ارتشا سوریه ده مشیان جنان دانزانین کو دورخستن آنجی پاشگاه کرنا وه زی نحقیه که لهمبری دیروکه که فدکاریه جنان ده همان دمیده گوتن اف پاشگاه کرن بنگه آوا کرنا دولت که دموکراتیک آل سر ریگزین عدالت و بجداربونا خراد که جبوه بانگا دستوره که بنگهین کو جهرنگیا سوریه نشان ده کرن دا کو رولا جنان و که هفکاری بنگهین دناوا آوا کرنا سبروشه ده بیناس کرن ام بروشا عفرینی دوام بکن ایرو کمک نو یا کجبرین عفرینی ج باجار قامش دو برب واری خواه بریکتن اف کم بیتری 1000 کسی پیدهات کاروان به آمدابون هیزن آسایش او اکیبین روشین آورته برب عفرینی و بریکت هجای ببرخستنی کما یکمین کو جنیزی 400 مالباتان پیدهات کما دویمین جنیزی 200 مالباتان پیدهات هر وها کما سیمین نیزی 800 مالبات او یا چارمین جی 1000 مالبات پیک دهات کو دو گشت بو عفرینی
کوچبرین عفرین پشتی سالان ج کوچبریا به زوره و گریانه گندین خالی راستی روشک دجوار هاتنه مال و زوین وان جهیلا نشته جهان و هاتنه ویران کرن. کما چار امین شنین عفرینی ین کوچبر دو گهشتن باجار و گندین خواه. پشتی کو هن کوچبر گهشتن گندی خوین لنافچا شرا راستی دیمانین ویران کرنی هاتن. مال و ملکین وان هاتنه ویران کرن. بدهان خانیش بر ویرانی او تالان کرنا جعالیه نشته جهن و ایده نما بکارتین. لزویان جی دار هاتنه برین او باخچین فیکیان هاتنه ویران کرن. واسی ریبر اپو پاریزر مظلوم دینچ درباره پیواژه او مافی هیوی دا خوی مظلوم دینچانی زمان کو او دقناقه که گلک کریتیک را در بازدمن او دبیجه دوی پیواژو بلز به مشاندن او مذاکره‌وان سرکم بریس اوجلان آزاد ببم دوی پارتیین سیاسی جیین لمجلس ترکیه مجارا مافی هیوی بخن روجوا خوا. واسی ریبرا پوش پارێزەرên برۆیە حقوقê 100 salê mazlûm dinç, mijarên azad yê karkirinê yên rebera po, mafê heviyê û gavên divê Melisa Tirkiye bavê jê nirxand. Mazlûm dinç anî ziman got rebera po di çareseriya pirsgirêka Kurd e, aktorekî girîng e, muzakkerevanê sereke ye got. Birêzocelan got di navbera çareseriya doza Kurd e, xwedî roleke krêtîk de, di halê hazir de xwedîwan mercan nîne got garîbe bixebite. Ji aliyê qanûnî ve nikare Sûdê ji mafên statuya hukûmxwar jî werbigire. Li gel mafê hevdîtina bi malbatê û parêzeran a heftane di nava salûmîvekê de tenê 3 caran karîbû hevdîtinê bi parêzeran û 6 caran jî hevdîtinê bi malbatê re bike. Ev jî têrînakê Gobrez Ocalan karî be bi rola xwe rabe. Mazlûm Dinç dazanîn Gobrez Ocalan di 27 Sibatê de bangeke girîng kir û hanî ziman. Ev pêvajo gelekî krîtîk û girîng e. Her roj bûyerên gelekî cidî rû didin. Ne tenê li hindir her wiha li derve jî gelek hêz hene, got dixwazin vê pêvajoyê sabote bikin. Carcaran li eyniya Tirkiye jî hinek bêtînin ziman. Ji bo pêşîgirtina li vê yekê divê pêvajo bi lez, bê meşandin û muzakkerevanên sereke Birêz Ocalan azad bibe. Mazlûm Dinç bi bîr xist got saziya got ji bo ciyanîna biryara mafê heviyê berpirsiyar Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê ye û got. Lêbelê ev komîte organeke siyasî ye. Dema got mijar dibe Birêz Ocalan pîvanên demokrasiyê û mafê mirovan li aliyekî nêzîkatiyeke bazariya siyasî derdikeve pêş. Melisa Tirkiye jî heta niha bi rengekî cidî nêzî mijarê nebûye. Divê partiyên siyasî hemû yên li Meclisa Tirkiye mijara mafê heviyê bixin rojeva xwe û serrastkirinên qanûnî yên pêwîst bikin. Li ser şert û mercên ragirtina rêbera po ya li girtîgeha Îmraliyê jî mazlûm ev nirxandin kir. Birêz Ocalan muzakkerevanên siyasî yê çareserkirina pirsgirêkeke ewqasî cidî ye. Ji ber vê jî rast nîne got mercên Birêz Ocalan li asta got cihê lê bimîne bêdaxistin. Ya esasî ew e got şert û merc bêne afirandin got Birêz Ocalan karîbe bi rola xwe rabe. Divê him civak him jî siyaset vê mijarê bixin rojeva xwe û zextê li desthilatdariya heyî bikin. Em derbasî başûrê Kurdistanê bibin bi mûşekan êrişî biryargehên Komala yên li nêzî Hewlêrê hate kirin û hate gotin ev êriş ji aliyê supayê pazdaran ya Îranê ve pêk hatiye. Komaleya Zehmetkeşan ya Kurdistanê Komala ragihand ku Îranê bombe li biryargehên wan yên li Hewlêrê barandin. Endamê destya rêveber a Komaleya Amjad Hüseynî Penahî li ser hesabê xwe medya dijîtal daxuyanî de û diyar kir ku biryargehên wan yên li geliyê Alana ji aliyê hêzên Îranê ve hatin armanjkirin.
پناهی آنی زمان کو ایرش جعالی ارتشا محافظین شورشیین ایرانی و پیک هاتیه و سه موشک لباراگین کمالاکتنه. پناهی دست نشان کرکو ده ایرش ده تزیانین جانی چه نبونا و دیار کرکو ایران جدست پیکا شر و ایرشین خوین لسر جهن واند دومینه. وی دازانین کو جدست پیکا شر و بدرون او بیترین 76 موشکان ایرشی بریارگه نوان هاتیه کرن. روشلات ناوین ده نوادمه که حساس کریتیک را در باز به ایران برسوا خویا لسر پیشنیار دولتین یبوین امریکا جبور راوستاندنا شری حرمی و جبو واشنگتن شاندیه ده همان دمیده تهرانه گف لولاتین کو پشتگیری ددن پیک آنین امریکایین لسر ایران خواروگات در بازبونا کشتیان لطنگاوا هرمزه و جبو وان آلیان گلکیم زحمت ببه هم وقتی ویکیم لآلیه دن ایرشین اسرائیلیین لسر باشور لبنانه دوام دیکن. زهرانی برسوا خویا لسر پیشنیارا دولتین یک بوین امریکا یاجبو بداوی کنا شری لروشلاتا ناوین بناویان کاریا پاکستانی گهاند یا واشنطنی. اواگاهی شالیه چپمنیا ایرانی و هاتا پارو کرن. هرچند هرگولیان برسوی نه هاتا اشکره کرن. لی چافکانین کو جروی ترزیر آخوین دبیجن آلی لسر لحف کنکی دمکی دخبتن. آرمان جی راوستاندنا شرو وکرنا ترافیکا دریایی یالتنگا و هرموزیا. ده همان دمی دارتشا ایرانی پیامکی تونده. فرماندارین لشکری را گهاند کو جنها او پیوه. هر کشته یا کو دخوازه دتنگا و هرموزی را درباس ببه دوی بید زهرانی را بکوین ناوا دانستاندنانه. هروها گوت ولاتین کو پشتوانیا پیکانین دولتین یک بین امریکا لهمبری ایرانی کرنه ده درباس بونا هرموزی ده وی روبروی زحمتیان بمینن. لالیدن آلوزیا لسر سینور لبنان و اسرائیلی جی هین زیده دبا. ارتش اسرائیلی به بالافرین بیمرو و ایریش برسر ناوندکا کمیته تندرستی یا اسلامی لنیزی تبنینی. دنجام ایریش ده خباتکاره کی تندرستی هاتا کشتن و دوکس جیبرین داربون. ریخستنا تندرستی جیهانی دبیجه دست پیکا شر آزار و لبنان 105 و ده ایریش لدجی سازین تندرستی پیک هاتنه. دوان ایریشان ده 103 کس هاتنه کشتن و 241 جیبرین داربونه. لگوری مدیاین لبنانی ارتش اسرائیل تنه دناوا دروژین داویه ده. 81 ایریشین هوایی لباشور لبنان پیکانی. حزب الله جی برسف ده و 22 ایریشین لدجی نقطین لشکریین اسرائیل راکهاند. هرچند هولدانین دیپلوماتیک بردوامن لیل روشلاتا ناوین هنجی فکارین شرکی برفره دومن. سروک روسیه ولادیمیر پوتین پیامین گرینگ جبو هم ارمنستان و هم جبو ولاتین روجاوی شانت پوتین نزیکبونا ایریوان یا به ولاتین یکیتی اروپایی را به میناک اوکراینی نرخاند و دیارکر که دبکم شر بر بداوی و بچه یلیگل اوکراینی گوتنین تونتین لسر ناتوی هشارین زلال جبو ارمنستان و پیامین دیپلوماتیک نوم جه موسکوی به آوه که هرگلین سرکه ام دوینو چه ده هم ببن. Республики Германии господин Шрёдер. سروک روسیا ولادیمیر پوتین زاخویانین کودجار که دن هفسنگیا لباشور قفقاسیای بگوهرینن دا. Бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. سروک کرملینی لسر پیواجوی اندامتیا گنگاز ارمنستانی بو یکیتیا اروپای آخوی. وی اگریا رفراندومی وکی منطقی نرخاند لی ده همان دمی ده پیامکی هشیاریه دا. پوتین گوت بلاگل ارمنی بریار خوابده و امی هلوستا خواه لگوری وی دیار بکن. لیبلی بش شهری بالکش بیرخستنا میناکا اوکرانیای بو. Лечение заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы, причем это все современная техника, используемая в практической боевой.
سەرۆکی رووسیای دیار کرد ئیرۆ ئەم دبینن کا تشتێک و لە ئۆکرانیای دقامەت چاوە دەست پێ کرد. پێواژۆ bi zêvirîna Okraynayê berbiyekîtiya Ewropayê ve dest pê kir. Ev daxuyaniya ji Moskoyê piştî nêzîkbûna zawiya Ermenistanê ber bi welatên Rojava ve hat. هێژەی ببیرخستنیە حکوومەتە ئێریڤان پار ji rêxistina peymana ewlekariya kolektiv ku ji hêla Rûsyayê ve tê birêvebirin vekişiya û ji bo baştirkirina têkiliyên xwebiyekîtiya Ewropayê re gav avêt. Putin decides what to do next, expand the war or move to diplomacy, and we must push him to... Piştî serdana serokê Okraynayê Volodymyr Zelenskî bo Êrîvanê alozî zêdetir bûne. Wezareta Derveya Rûsyayê dayîna platformek ji bo Zelenskî di civîna bilind a bi piştgiriya Yekîtiya Ewropayê de wekî nayê qebûlkirin binav kir. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается... Di heman demê de Putin di pîrozbahiyên roja serkeftiniya nehê Gulanê li Moskoyê de peyamên hişyariyê de. Serokê Rûsyayê li ser şerê li Okraynayê got. Ez difikirim ku mesele berbidawiyê ve diçe. Putin bi tundî piştgiriya Rojava ji bo kîfê nirxand û rasterast. Hêrsa xwe ya li hemberî NATOyê anî ziman. Belê ji cihanê nûçeyeka me ya din heye ji Pakistanê ye li Pakistanê piştî êrişeke xwekujî bi wesayeteke tijî teqemenî vê carî komeke çekdar êrişê qereqoleka polîsan kir di bikêmanî 15 polîs hatin kuştin û li Herêmê hişyariya rewşa awarte jî hatiye dayîn. Bajarokê Bano li Bakur Rojavayê Pakistanê di şevê de bi êrişeke tund hejiya. Piştî êrişa xwekujî ya li ser qereqola polîsan bi karanîna wesayeteke bi teqemeniyeke barkirî gelek çekdaran gule li Herêmê reşandin. Li gorî agahiyên destpêkê herîkên 15 polîs hatin kuştin. Rayadaran diyar kirin ku bêtirî 100 çekdar bejdar bûne. Şahidên bûyerê jî dibêjin piştî teqînê çekên giran û dron ên piçûk hatine bikaranîn. Tê ragandin ku êrişkaran dema vekişîniya hin polîs û çekên xwe jî bixware birine. Parêzgeha Xeyber Paxtuma ku êriş lê pêk hatiye di salên dawiyê de bûye armanca komên çekdar. Herçend hikûmeta Pakistanê iddia dike ku komên nêzîkê Talîbanê yên li Efxanistanê li pişt êrişênin hikûmeta Talîbanê van tohmetan red dike. Operasyonên li Herêmê dewam dikin, hêzên ewlehiyê di rewşa hişyariyê de ne. Bibûneya roja cîhanî ya tilasîmiya heyva sor a Kurd çalakiyek li darxist çalakî li nexweşxaneya heyva sor a Kurd a li bajarê Qamişloyê pêkxat ji bo nexweşan hate gotin ku ew ê hêz û hêvî ne. ئیرۆ 415 نەخۆشین تەلاسیمیا ڕەوشاوان تێشۆپاندن و خوینێ دەستێنن. دو تەختۆرên پسپۆرên نەخۆشیên خوینێ li nexweşxanê kar dikin digel karmendên xwedî xibret û pisporeke dirûnî. Em tev li asta karê wezîfî nasekinin ji ber hevalên me hewceya we piştgirtiyên ji ber wilo piştgirtiyên dî hene. Yani rêk dirêja û giran li ber malbata û li ser zaroka jî û yani destpêka jiyana we de buwar dibe li şiv buwar dimîne heta dawiya jiyana we. Dawiya wê jî em bihêvî û daxwaziya rehetkirin û xêrê û xweşiyê ji bazarokar dikin. Dît heta ku xwîn dihat
في تالي نها في داوية حبكي باكترة يعني جبر أو كسي خو بخش إيجو أولي ما دعوت كرن هاتو الخينيدان. ناویم دیار عبدالرحمنه 22 سالیه از تلاسیم یا کبرا مریا اجتماعی مسیحی و بنخوشی مرچبو و حتی ناکی هر فتره و فتره مخوینه دستنن هر 15 روزا 20 روزا حتی 25 روزا حسب اونو كورك يعني نقوشاي جرام بي ولا سيفيك بي ام خوينيت السنة ايرو بالهيفا صورة كرد ايرو ما حفلة تشيكر ايرو يوم التلاسيم العالمي تبجني ده بلي ما ايرو في حفلة تشيكر شو صاروا كم كيف خوشن طبعا اذا خوش مشي بس الفيديو على ندامي فيديو ما ايو هيفا صورم عن فيديو كارت كن ودي ابن خوش خانات افكرين قالك مساعدة مركر بري ما شلوش تربيجم يعني بري امكانيات نبو نخوين نبو درمان نبو يعني حزرقهم شونا مال جامعة متباكر حتى دو على دوات نخوش جبتانا ما نهاكي باريكاريا هاي باصور ابن خوش خانج مر بكر خوش مردا منيني درمان مردا منيني ام سباسيا بين خوشيت كن ام بين خوش خانيت كن قالك مراري كارو يعني هم جواكي نامكي بشين جواكي زانبن انه شريحك اولو هيا بشك يقولوا هيا في شي دبينين خوشيك اولو هيا وهم اما خص امنامكي بدنا خشا بخوا ومال باطي وانه بشقرتيه وهنا فايرو وانتفدا هاتنا فاروناي دزقا ريخسني جواك سيفيل تفدا الفيديو حازم روجنامه فان ايرو 400 بلی بینرین هجا ام نوچین خو به نوچیک خوش گش ام بداوی بکن که بجیم ایرو لباجر آمد یه باکوری کردستان اتمسفر که جشنه هیا سرکتنا آمد سپوری بو لیگا سوپر یا ترکیه جالیه بده هزاران کسان و نهال پارکا نوروز یا آمده به دیمنه که خوش بجاهیه که گش تی پیروز کرن و ام جهما چند وان کلیان زندگی جه پیروزباهی بین سر اکران و به هفره لی تماشا بکن. سلام آمد سلام مالبات آمزن هون تاب بخیراتنه هون سر چاواتنه ایرو روژا دایی کنه از روژا دایی که می تایبت پیروز کم هون هربن هون رونایی منه هون هبون آمنه Merhaba Ahmet. Hepiniz hoş geldiniz. Büyük Ahmet ailesi. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Size bugün müjdeli bir haber vereceğim öncelikle. Az evvel hastaneden haber aldık. Zelalimiz normal odaya geçti. Zelalimiz yoğun bakımdan çıktı ve şu anda bizleri izliyor. Sizleri izliyor, bu alandaki coşkuyu izliyor. Ben dün kentimizde yine bölgemizdeki iki önemli kentin takımının maçı vardı. Evet, kaybedeni ve kazananı olmayan bir maçtı. Evet, Mardinspor Süper 1. Lig'e çıktı. Ben Mardinspor'u da tebrik ediyor. 1. Lig'de başarılar diliyor. Umarım en kısa sürede Süper Lig'de karşı karşıya gelir. Bu statta birlikte futbol oynarız. Evet. Evet Ahmetspor. Büyük bir şey başardık. Genç başardık. Büyük kazandık. Hep بله بینرین هجاف دیمنین باوای که زنده راستین لآمدی بون پشتی کم آمد سپور در باسی لیگا سوپریا ترکیه بون ایدیم لنوا اما بجه توایی باشرین با کوری کردستان اتمسفر که شاهی هبون و اف دمج بوش بو اف پیروزباهی کنها بده هزاران کس لآمدی دیده آمده نه آمده کاری ده هاتن کرن اونها جی اف کلین خوش لنوا آمد
لقادا پارکا نوروزیا امتیا باجری باکوری کردستان تی گراندن ام جی لوردگیشن داویا بلتن اخوا یا ساعت 7 او دبیجن حتی جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنا بخیر و خوشیه ده هر شاد و بختار